nasey'phethela zishaya ngenye i-headline. Why sitshela ukuthi thina ngale ngoma yenza lento le uthi ayenzanga. Yeah. Maybe it's because elokishini thina sayipirate kakhulu. Yabona. Sayipirate kakhulu elokishini. Agcwala ilokishi lonke so sayitshela ukuthi ama-supporters ethu yilawa vele athola iy'ngoma like ngalendlela le snacks yabo ayayipirisa ayayifakaza ayenza so thothi ingoma yona idumile but imali ayifakile. Yeah. Tell me ngaleli verse leli mfethu. What inspired that verse cause noma wafika wathi hey ngizorapper no-pro nani. Ushaya le verse wasuwazi ukuthi vele uzongena noba engomeni. No, le ngoma le ngafike kwakusawungane ethi kufanele sithole usibanibani nosibanibani. Yeah. So mina iverse lami lona lokuqala engalifaka and then sase sathola uzakwe and then ungani wathola uPro noBhathini sabathumela kwakungekho e-studio so sabathumela bayivuma i-feature bafaka ama-verse abo kanjalo so ngayishaya ingoma ngingakazi ukuthi kuzoba khona oPro wathi ungani umuntu like ubade ngitshela isipani besishaya wathi kufanele sithole usibanibani la nosibanibani so ngashaya iverse elilodwa kwakune chorus nje neverse lami sasuba u2 nomthokozisa abantu abarecorda kanye e-studio. Yeah. So ungani wathi no le ngoma le asiyiqedelele verse elilodwa sothola uzakwe uPro vele oPro bese sibajwayele because mabefikile mhlambe yabo bayasithatha so performa nabo yabo uSkype abo bantu so yayisikhona leyo friendship nyana. Yazi indlela eyiyona la ngoma la. Indlela ingazi ukuthi nje nanazi ninonke e-studio ukuthi yabona la ayizonqumana ke no la bese kanjani la umuntu ongazanga okay hayi ukuthi ngithi ngiyakhala umuntu ongazake kube fake yena yimina ngoba phela mina lami ayihamba inikwa abantu sebeyobhala vele sebeyilalelile angithi kuze bezozwa la nengoma uthi ikhuluma ngayo. Yeah. And futhi kanganani indaba nalokho because mina iphupho lami ukuthi abangene ingoma yami yabe right so mina vele bathunyelwa ineverse ne-chorus lami balalela lo luthi kanjani so uPro uzaka ukuthi lalela ineverse lami mase uthi uPro no Red Button uyilalela ineverse lami nozakho kanjalo. So yeah, plus I can imagine hip hop is a competitive sport. Ngiyacabanga ukuthi hayi lapho ngahamba lithi ubani odla omunye odla omunye into blind ngale ngoma ukuthi like wonke umuntu khona umuntu une favorite yakhe ukuthi ubani bani but for mina into engayithi mangiyilalela ngayizwa uPro angena umuntu mfana okudlala uPro sathi lathi malibuya iverse angithina sifike sahamba nami fakaza ke yabona bani nozakwe yabo yafika no Red Button uPro muzu indlela achile ngayo yazi ukuthi ibhuda le masilalela line so askis to let me squeeze through line balengisa ama post une issue sana shy game ngaba quick I don't see you come waphathi sitayishaya balalela bolayini ibhuda le thina size ngokuthi yabo ngoba so rapper ngekasi fanele ibhuda ichilile ngathi iyayidrive askis to let me squeeze through line balengisa ama post une issue sana so uyababamba la uyanquma lo muntu because umuntu we-hip hop because abantu abaningi abanye into abangayi-understand nge-hip hop khona umuntu avele ethi uSkuvu Ntswempu just because uzuSkuva la kusounda kamnandi yabo but akakwazi ukulalela i-lyric ukuthi uSkuvu uthini so abanye abantu banjalo ithi kumnandi ukuthi mfethu uSkuva mfethu yabo mangizwa ivoice yaSkuva ngomeni sengiyazi ukuthi imnandi leyo nto leyo asakulalela ukuthi uthini so uPro mfethu ushaya kamnandi aphinde azoshaya ulayini abantswembu uyezwa uma umrap uthi la habe Grootman yabo kodwa mfethu sekukonke nje ikhalamba mfethu you gave us a classic this is a beautiful body of work shout out to amachimbos yabo lona besides ukuphika ngokuthi labani verse sengikhuluma ngengoma phela sohlezi sikwenza sama culture yethu leyo ngeke sikubalekele but ngiyabonga kakhulu nje inja yami uzakwe uRed Button RIP to Pro ngibonga kakhulu and ukuthola le opportunity mfethu ukwenza ingoma noPro uzakwe ingoma eyodwa naye uRed Button first album kumina kwakukhulu kakhulu because uPro ngangizophatheka kakhulu ngashona ngenzanga la ingoma and I'm sure amakasi rappers maningi ayefisa ukwenza ingoma so mina ngaba nale opportunity ngibonga kakhulu nje mfethu uNkulunkulu nabakithi ukuthi kuningi izinto kumina
abayefezile yabo, even though ngingekho la engifisa ukuba khona, but kuningi abangifezele kona yabo, because sometimes enye into makuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu, khona into efanele si-understand ukuthi sometimes ungaba ufuna imali but ayinelisani imali, kodwa khona indlela uthola ukuthi uyakwazi ukuba rich ngo-60,000 yabo, khona umuntu ongakwazi ukuba rich ngo-60,000 because sifuna into engafani. Umuntu khona okwazi ukusebenzisa 60,000 ngendlela ukuthi uyakwazi ukuba rich ukuthi wena ukwazi uku-afford into oyifunayo, not ukuthi ube nemali, ukwazi ukuthi uma kuno-60,000 ukwazi ukusebenzisa kanjani usu-rich, and ukuba rich ufanele uku-understand ukuthi akulingani, ama-level awafani. Wena udala ukuthi ukuba rich kwakho ilokhu uba rich wena ngokuthi uthole ulokhuzane. Ukuba rich ukuthi usuka emkhukhwini ade ungenafakhola uhambe uthole idladla libe u-2 room, usu-grand because ususuka from kuleya mpilo ade uyiphile ekuqaleni ade bad. Ungafuni wena ukuthi uyitshele ukuthi nawe uzoya emhlanga kuyizibona ukuthi u-rich, no. Akufani, inhlupheko yethu ayifani, nokuba rich kwethu akufani. So nami I think like la engikhona like ngiya-appreciate ukuthi ngikwazile ukwenza izinto engifisa ukuzenza, even though la mina engangifisa ukuba khona like ngibone ngathi angakafiki, but izinto ey'ningi hayi uNkulunkulu like nabakithi hayi cha bayangi-achivisa mfethu yawo, fanele u-appreciate nje like kancane. Ngiyabamba lapha ku-social media uphingana abafana ama-1,000 ngiyathi imali yase-Afra ipheli lutho, yazini ayikho imali engapheli, iyaphela imali yase-Afra. Ngazi yase-Afra sometimes phela angeke ngikhulume ephaketheni lase-Afra yabo, but ukuba isiphelile ngaba wasekho ama-artist, phela ngithi ifakwa ama-artist, so sometimes lokhu kupha abantu 1,000 like i-appreciation, nanokuthi sometimes uyabakhuthaza abantu yabo, hayi nanokuthi ngoba usuke ubanika leli 1,000 ukuthi uyalidinga but uyayibudget into ukuthi okay namhlanje ngizokwenza ukuthi just nje ukunyakazisa abantu bami yabo. Abantu fanele beyazi into, hayi ukuthi uyachoma noma uthi le mali le wena uyidingi, no, likhulu kabi 1,000 but usuke wenzela ukuthi because uyazi ukhona umuntu oyidingayo le mali, but ngeke uvele usuke ubhula ukuthi uba uyidinga noma nanokuthi uvele usukumuphe nje kalule this ubadlalisa igame. Sawungitshele lo mulayini owodwa kaDankhen ukubakhuthaza, just ukubakhuthaza, akuchazi ukuthi fanele kuze kube 8,000. Sometimes uma ubona ukuthi wena u-afford ukufaka i-airtime ya R10 just ukukhuthaza ama-fans, and naleyo nto ikhulisa nepage lakho, ikhulisa nabantu ukuthi indlela abazokuncanywa ngayo, bekubona ukuthi sometimes abanye abantu fanele bekubona ukuphila kwakho ukuthi bengagcini ngoku because ukulalela i-artist engomeni ne-lifestyle into eziwu-2 ezihlukene. Khona omunye umuntu uma ezoza uDankhen e-rapper azitshela ukuthi okay nayi lifestyle angiyiphilayo, mina-ke angiyiphili le lifestyle engirapha ngayo kwafethu yabo, nje ngitshela angiyiphili like ngiyiphilela nje enye impilo like mhlambe kulezi zinto engirapha ngazo ziwu-60% yabo. So kubalulekile ukuthi-ke abantu uphinde bakhombise ukuthi okay ngumuntu okanje, ngithanda lokhu, ngithanda ama-jokes, ngithanda lokhu ngaphandle komculo. So into engiyithanda, ngiyathanda uku-interacta nama-fans ami isikhathi esiningi, hlezi wakhiphe busy, ebe busy kuze ngasikhathi ungakakhiphi nalutho ekubona ukuthi usakhona angazi akukhona yabo. Nanenye ingoma engifuna sikhulume ngayo la kwethu. I don't know if this was the first time yini ku-TV or ubonani ngiyasaba ngiyasaba ngathi awusaba uNadia. Ilokhuza la kwakuzoba khona ama-award, ngizolanda i-award ayise leno night angiperforme ayipela kwakuzoba ama-award, ama-Metro FM award, kwakuyini kuthiwa yini ceremony le Shandisi le ngakusho le oyishaya noNadia siyibona mfethu. I don't know it was the first time noma kwakwesingako uvela ku-TV siyibona, kodwa mfethu the way you were dressed, mhlawumbe ngazi wawugqoke kanjani, ngaziphi izathu yabo ukufaka kwakho isigqoko la nendlela wayegqoke ngayo. Thina ezolova ababehlele elokishini, mhlawumbe ungabona ngazuthi njengoba usudripa kanje manje ukuthi yabona la, kodwa thina njengolova esasihlele elokishini yasinikeza ihope ukuthi yazi indaba nangu umuntu ofana nathi sofika lapha. Yayibona into le, understand like i-image yami le mfethu like i-image even namanje ukuthi
phela sipolishekile manje yabo but image yasikuva like ngirepresent osikhotheni but osikhotheni laba abasebenzisa ingqondo not labo osikhotheni ababamba inkunzi labo osikhotheni mangithi isikhotheni like ngichaza ukuthi umshida wasekasi lokwazi ukuhlanganisa mfethu uthothi uzibekele itafula lapho uphusha ama-fried wenze chicken dust sibabiza ngosikhotheni hayi ngoba sibabiza ngosikhotheni ukuthi mhlawumbe babambe inkunzi so khona lo muntu ombona umjaji uthothi indlela agqoke ngayo uthi ngathi uzongibamba inkunzi kodwa inhliziyo yinhle mfethu ukwazi ukubuza Oledi yabo uthothi wakamakhelwane Oledi ngakubambela la ushukela fast agijima yabo ilabo sikhotheni abanjalo aba-respectayo basekasi so ngangirepresenta labo bantu laba basekasi so that's why namanje image yami nje eyosikhotheni yabo ingakho kuthiwa usikhotheni kamnandi kusho amantombazana asho kumina bafethu abantu athi usikhotheni kamnandi. Let's play the shadisi there kwi live then sithi ukukhuluma ngayo kancane. Hey, uyabona it's before nje ngidlala. Uyabona this is definition of a classic. Lendo lengoma la kusoze yabona mfethu and no two bafethu yo and manje iziyofika today. Sure. Ngitshela ngale ngoma mfethu ubando ayikushisa kanje umthanda kanje uzubhayela. Okwakuba creative nje lokho. I don't believe mina ukuba creative nje. Ukuba creative yeah ukuba creative because ngabe ngiqamba manga. Most ngoma zami suke zingekho about mina ngithatha it story ngisibonile noma story ngisicreator because ngisuke ngazi ukuthi mangisi-create ukhona umuntu o-relator because ngisuke ngirapha ngezinto engaziyo ukuthi into engiyibonile umuntu noma oke wa-experience noma nami ke ngeke ngayi-experience but le hayi kwangayona into ayikho into yengoma yentombazane ngeke ngayibhala mayelana nami ngaphandle kwalezi izoba kwincwadi yezona yabo yeah most yazo ke zikhuluma because ngikhuluma ne-free yami. There was ever a time la street government was removed from ama-digital platforms. I think even namanje asikho ku-Spotify because ngihlala ngibona abantu bengibuza ukuthi why singekho but nama ngazi but I guess ngoba khona lento le ukuthi siphethu ne-afro yakhe ngiyacabanga. Wathi leyo nto. Okay mfethu moving right along mfethu ngifuna sibuyele kwi-Balaclava. Awu madoda Balaclava yo le album le. Let's start nje mfethu before siye kude nje mfethu let's start from iTyke Balaclava. Because ngicabanga ukuthi kune-hidden meaning sawumela into ozakuyisho ukuthi that's why we name it Balaclava. Okay, okokuqala nje bese okokuqala like le album le most yayo eyangane like ngathi eyangane because i-title yaqhamuka nayo wathi album yakho kuzoba iBalaclava. Yabona nje lento kuzoba iBalaclava wayiqhamuka nengoma like ezinye seyinama-chorus. Okay la sesofaka lo mina fanele ngiqhamuke sengibhala phezulu kwalokho so the time sethe iBalaclava kwafanele ukuthi ke ngisebenzise ingqondo ukuthi ngibheke ukuthi iBalaclava ke lento kuze njengoba lezadu yisho ukuthi kune hidden meaning ngathi okay kuzomela ukuthi ngizama ukuthola ngempela umqondo ozowenza ukuthi iBalaclava like ibe naleyo nto isisinda so ngashaya research ngayibuka iBalaclava okay iBalaclava first mask kusetshenziswa igebengu kodwa manje ku-obvious lento le so ngifuna ukuqhamuka nomqondo abantu abangawulindela so nga-decide ukuthi man yazini into engizoyenza kahle sebaningi esigqoka iBalaclava kodwa manje ukuthi asazi yabo khona umuntu ophuma la uthothi ulimele enhlizweni ngeke akutshele ulimele usifihlile mayifika smile la mase smile lezami usmile so ufaka iBalaclava ususifihle ama feelings wakho ubuwena shothi ufaka iBalaclava kunomfundisi owenze ngathi uthandazela izingane la alokhuza nagcina efuna ukulala nazo useyafihla ubuyena la ukuthi ubufihla ngobufundisi ufaka iBalaclava kuno like akuzona igebengu kuphela efaka iBalaclava sibaningi esifihlile obuthina ngeBalaclava siyifihla ngezinye izinto senze ngathi siyilento kanti asiyona so ngayazivele ngayichaza kanje ngayenza kanjalo kodwa akumini umuntu kwangayona iplan lami ngayibhala ngoba sengiphoqelekile ukuthi fanele ngicreate something but ungani wayethe kuzoba iBalaclava. Uyabona kodwa ukuthi
your whole career from ekuqaleni you've been thrown into the deep end. Hey. From la ekuqaleni unikezwa ama-beats to ufike ushaya igqomu. Yabo ngisavala. Angithi phela uDankeni ngisosha elalini. From konke nje lokho kodwa still mfethu usalokhunye usaqhubeka mfethu. Yeah, like ingoma engayibhala la kwibhala clava lakhe isuka kumina. Yeah. Kwaku Enzo cause ngangizobe ngiqala kuba nengane. Lapho ya Enzo iyona isuka la kumina ngiyibhala but nakhona ungane futhi wathi asifakeni ulastic kwilokhuzana kwi-chorus washane lo but iyona umqondo engangifike nayo like ingoma and ngaleso sikhathi futhi ngiyibhala yona le album le like izinto engangiyibhala ngangingekho sharp because ngangiqeda kuluza ubhuti wami yabo like ngekho sharp like yabo ngiyabhala like mfana like ngikwenye indawo ngokwengqondo like ngiyaqala ukuluza umuntu close nami because lo bhuti wami washonela kumina yabo. So mayishona mfethu washonela like umuntu and kunalento ethi kumina mhlambe mfethu imina wenza ukuthi ashona because mina ngavele ngafuna ukufona because ngase ngihlala naye eroomini ukuthi ngoba ebusuku wayivela avuke akhale fanele mina mhlambe athi angimphephethe yabo sengase kuthiwa mbe sengisedladleni ngigadile ngibuyile senguDankeni but sengibuyile ngizedladleni ngoba kuyashiya ubhuti wakho yabo fanele ngimphephethe athi angimphephethe phakathi nobusuku ngimphephetha phinda athi okay sekushapa ngimvulela ifeni ngiyicime noma sengilele ngilele ubuthongo benyoni yabo ngoba kuvela uhayize noma yini phelelo umoya kuthi ngelinye ilanga ngibele ngithi mina mfethu no mfethu asifonele iambulance yazi ngobani angiyena udokotela sekukhulungu nakumina lokho ngikubona mfethu lokho useyinhlungwini kanje yabo athi no ngeke ngikwazi ukuyesibhedlela ngeke benginake nje ngoba unginaka la ngithi mina mfethu but ekugcineni mina mfethu I understand ukuthi umsebenzi wami ngiyasipana kufanele ngabe la kukhulungu nami ngithanda ubhuti wami ukubona lokhu ukhala kanje ngiyafisa ukukusiza ngiyakuphephetha ngamakushini ngenza yabo lezi zinto like ngiyakubona useyinhlungwini waye ungaye esibhedlela basizofika sigade esibhedlela avela fulathela bhekele ngithi hayi ngeke mfethu thatha ifoni ngifonele lokhuzana mangifonele lokho ambulance sekuyazo past 6 angaze ngilalo leli ngazo ayezoshona ngalo angaze ngilalo behayiza kakhulu yabo maye ngifona if ngibuza ilokhuzana ambulance ngibuza uneminyaka emingaki bathi unalokhuzana ngimbuze uyangizwa vele i-loud speaker uneminyaka emingaki ayisho iminyaka mase beyasho ukuthi hayi okay 10 minutes bazobe sebekhona na wagcina ke bheka le ngiqeda ukuvala ucingo mfana uqala shaya ezinye ishandiso keqa amehlo shoot I think wakhetha ukuthi ngeke ngiye esibhedlela yabo wa decide ukuthi ngona shona because wayengathandi so leyo nto yangilimaza because ngase ngasakhoni ukulala ngisakwazi sekwenza yonke lento le so ngiyenza nje vele nale album le kuningi nje kusengqondweni la ngiyaqala ngiyamphupha njalo mfethu yonke lento le phela manje bengiqala ukubona umuntu bese ashona ngaze sema-movie yabo lento ama-movie umuntu ovelazi kuthi gone and the time already lihayiza already ngisakhumbula nomsindo already lahayiza kwafika kwagcwala abantu edladleni ngaphuma ngaye eminyango because mfethu angakayikholwa lento ngathi mangisemnyango ngezwa bayamemeza khona sekukhona namandiya thank you lord bani ngigijime mfethu kwenzakalani shuthi lo muntu usevukile kanti hayi lo mjida lo mfethu vele kanti bekhipha umoya wokugcina bayitshela ukuthi yalokhuzana mase so mfethu kanti usekhipha umoya wokugcina hayi so kanjalo from lapho ke akuzange kusaba right mangiyenza le album fanele ngikhiphile le album la ke kanti ngenhlanhla ke mfethu ke ngiyenza le album i-Ring of Lies kune series ezoqala ngiyayikhumbula series i-Ring of Lies 161 bafike bacele ungane no last uthi babenzele ibika la khona lishaweke ibika malishawe ibika iqale le series mayiqala bethani mabezwa le ngoma le bayahlanya ubani oshaya le ngoma le bethu MT ubani yabo kanti vele yenziwe ungane no last
athi ungane ngoba manje sebenza phezulu kwe-album asiyifayile ku-album la nje sengikhulume nalabantu laba baka Mzansi Magic ukuthi bazothini nangempe yini manje ethi asikhulumeni nalabantu laba yini kwenze njani No, we're worried now. Usabhizi phela yes asilokhuzaneni asitholeni labantu baka Mzansi Magic masithola labantu baka Mzansi bavuma ukuthi okay sharp ngayisebenzisa i-Ring of Lies so nje yakuyibika yaseke yaba ingoma ke from lapho Obaqala bayisenda ingenalo iverse lakho. yayingenalo iverse lami kwakuyi-chorus nje kuphela but kwi-production ulast oshaya ihook kwisigubhu ungane nolast so basivumela hayi-ke salifaka ngenhlanhla vele isimnandi yayiphusha yabo kule series sayikhipha-ke zaduma so into esengizama ukuyisho ngaba nenhlanhla ukuthi kube khona leya ngoma ngoba leya mood neloko engangikuyona yangekho sharp for ukuthi umuntu ongakhiphi i-album Kodwa sibuyele kulokhu nje ku-Enzo. Do you think yazi ngihlezi ngiyibuza because la ngoma leyana yahamba u-Enzo. Do you think ukuthi unayo influence yokuthi oma benganda behola iqolo ngathola ngine-influence ukuthi o-Enzo baqanjwa ngathola i-email from FNB la kubethi Mr Duncan Siphamandla Mbambo enyakeni omngaka kangaka eSouth Africa abantu abalokhuzana ka-FNB ngikukhuzana bangaka abantu abaqanjwe ukuthi o-Enzo bani Enzo like ingoma yaba ne-input enkulu kakhulu ukuthi yabo u-Enzo uzoba kwi-generation yabo uzoba njengalamagama kuthiwa ombalo ezoba kanjalo so mfethu umusic upowerful kakhulu umusic upowerful mfethu ingakho kufanele uyiqaphele into oyishoyo sometimes because umusic inkinga yawo uboli yabo upowerful ngalendlela nami kwangithusa mfethu kwangithusa even namhlanje sekuyigama yabo eselisicefe hayi plus selisicefe umuntu sewu-Enzo ngomhla ka5 akiwe maka Enzo hey mfethu kodwa mfethu lona this goes to prove mfethu ukuthi you're one of the most influential people esinabo la eKZN mfethu ngiyabonga kakhulu njaya mina mfethu for mina nje mfethu yabo nje le album le iParaclave angisazi manje ngoba ngithena leyani favorite yami kodwa nje for mina mfethu le album for mina nje mfethu i-on never mind ukuthi yenzeka kanjani kodwa futhi wayenza ijustice kuyaveza futhi bese uchaza ukuthi wayenza kanjani ukuthi futhi kahle kahle umuntu okwazi ukusebenza under pressure but angifuni ukuqamba manga iParaclave mfethu ukuthi phela lakho uyayincoma baningi vele uthola ukuthi yabo abantu bayancomini kumina exist mfana exist no awiperform ngiyaperforma phela lezo ingoma lezo but ngizama ukuchaza ukuthi kumini i-album engizoyikhipha esibili ile ngizoyikhipha incwadi yezona because i-street government ngangu-Duncan kuyimini oyibambele yonke into ngithatha ama-decision beat selection Paraclave like kwakuyangane like izinto ayezenza like because even la kungane into ayezama ukuyenza nakhona ungane phela umsebenzi wokugada ngempela ebuka nanezinto ezenzela ku TV obezama nanokuthi angifake kule stress manje le ngayona uDuncan yabo le ukuthambisa ushaya lezi ngoma ezinotrap bani kanti yabo so kumini yona lento engenza ukuthi ngangingayimina yabo ingakho uzokwazi ukuzwa lezi ezimnandi o-Enzo ngoba ngiyimina yabo lezi zinje yabo nje lezi sisishaya no-Quest hayi angiyimina yabo yabo nobody who does the shaya no last angiyimina yezwa yazi bese now let's mention it ngempela yazi bese ubala lezi ngoma isound from the street government nale so ingakho ngisho ukuthi yena ngiyambona into ayenza because wayibuka umsebenzi uthi nayi into engenayo manje kanti sometimes abantu mabefuna uzola bafuna uzola uzola uyibrand uyilento hayi ukuthi fanele ugijima uthi ngoba unesitisi manje yabo kanje nathi asishaya istyle sakhe no mfethu uqhubeka nje uyabo unabantu ngoba nginabantu abangaka abangilandelayo laba ama-mates abantu laba abangilandeleli ukuthi ngoba bafuna ukuthi ibe njengona sibathanda lento engiyo so mase usuba disappoint uqala wenze enye into iqala lapha inkinga so ingakho ke ngithi kumina I exist even though inengoma ezimnandi bethe yabo but
ima ngiyibone ngathi second album like mina le ngoma le album engizoyikhipha incwadi yazona ngiyithatha njenge second album because iyona ngempela efana ne Street Government uthi yonke into ngiyazenzela. Yeah. Yeah. Khona ingoma emnandi yena nishane WTF new school yani. Asanga baba. Hey guys yashona yabe ni WTF. Amajita akhona amajita I think aseJozi FLO wangasedladleni eMoria naye. Yeah, but baseJozi babesiteJozi. Nanokuthi phela ngithi I think into yabashaya ile ya case le yaba khona. Once waba nalawa ama case bancane abantu abafuna ukusebenza nawo ne radio igabhe yabo izinto eziningi but bayabuya. Yazi la kule show yethu what we usually do. It's not masikhuluma sidlala ingoma. Sidlala nama-video nani kodwa manje ngiyabuka indlela emnandi ngayo conversation ngathi siyaxoxa kamnandi ngathi siyaskipha zonke lezo zinto lezo. So alright, uDuncan we-Street Government is different. uDuncan we-Balaclava is different. Yeah. uDuncan wencwadi yezona uhluke kanjani from labo Duncan abawu2 sesibazi thina? Yabo kwincwadi yezona I think angeke kuhluke kakhulu no Duncan we Street Government but into ezohluka ukuthi beat selection ama beat selection into ezohluka cause if uzolalela le ngoma ingiyabonga nge-taste ingoma kuzocishe kube like ilama beats lawa clean akukhona lama beats ekasi rap lawa ilento bethe clean bethu kamnandi like asisiningi istrat sama beats but sikhona istrat solimo ama lyrics yabo but ama beat selection like indlela engikhethe ngabe ngafunda lama beats lawa anjengako Street Government la ukhanjwa khona kufaka u7 because phela ekugcineni nalento leyo qala usunomfazi iyagcina sikwenza uhamba kufanele kubonakala ukuthi ukhulile ugadi ukuthi even though kodwa ngifuni ukuthi phela ngishintshe akushiwo ukuthi angishintshe imina obuye oyibonela ukuthi no fanele ngizama ukwenza izinto yabo eziclean kanje but at the same time ngingalahli ama fans abantu abangithandayo yabo. So another thing engifuna ukuyazi siyaqhubeka siyakuncwadi yezona kodwa ngazi ukuthi khona emaphathi esiwadlula. Another thing engifuna ukuyazi ukuthi between wena no Big Zulu kwenzakalani mfethu because le diss track yakho it sounds engazuthi nje yabo nenhliziyo ya ngila usuqedile ngaqeda lento isho. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kwenzakalani because mina lawo ma diss lawa yana especially yakhe I don't believe ukuthi sengenzeka ukuthi ngirong. I don't believe kodwa ukuthi friendly diss usho wa eyami noma eyakhe eyakho because they are big dude big dude ipinduni umngcwabo hey big dude heist ngithi nduni nguthatha la ma lyrics ngithatha ma lyrics umngcwabo umngcwabo mfethu sounds na kunezinto azisho lapha yana it might happen ukuthi zipersonal kuyena kodwa namhlanje ngihleli nawe yabo yeswa ngizothatha idiss yakho mangirong futhi ungitshela ukuthi hayi wrong njalo kodwa mangilalesisa kahle it's a diss track kodwa ngiyayizwa ukuthi ngeke ngathi sisuka kwenye indawo bese ubuza ngediss. Umbuzo wami ukuthi for me le beat le ayazwakala ukuthi it's not a friendly diss. Ngathi khona ukuthinteka okusekhona indlela retaliate ngayo. Mfethu yabo angeke ngiphikise indlela oyizwe ngayo yabo but mina personally ngiyibhala cause wafike like ukuphuma kwa i-diss track ngaqala ngayi like izophuma kwaku Friday I think
cause mina ngangihamba ngiya kwi-gig uza kwangithumela ngo-WhatsApp wathi hey umenzele uBig Zulu ingakaphuma wathi nayi ingoma ezophuma ngathi mina hayi angazi ukuthi ngimenzeni uthi hayi ngayonephuzela la ngathi mina hayi ngikulungile uzakwa kambalanga akambalanga uzaka angazi ke mhlambe phela ayilalela kanye but angazi ukuthi noma kodwa ngabe ubumbalile ngabe sezwe yeah so ay ngilalele mase ngamfonela ngithi mina bafo waqalwa ngayibamba isiphumile phela ngithi ya wangayibamba angilokho imfonela gcine sebaba lithi Faith house isharp manje Faith bengithi mina sigreje ethi hayi skuva Faith yabo lokho ehleka hayi skuva Faith kithi hawu Faith bese sonke lapha kwakho Faith kumnandi Faith kanti Faith wena kanti unewintsho nalo ethi hayi Faith ngithi angizophendula ke mfana athi hayi kulungile uphendule Faith skuva but ngicela Faith ungafaki inhlamba akethi mina hayi sekini lapho ngiyasho ngaphakathi uthi ngeke ungitshele ukuthi ke manje ngenzeni because already mase sokuqala ukunika ama instruction ukuthi ngenzeni yabo but ngithi okay sharp vela iqatha engeke lingibinda ngisho ukuthi ngithini kodwa la already uyakwazi ukuthi into isoyilalelile uthi lana cause mangiqeda ngingayinaki imtshelo zakho kuzophendula la mfethu kodwa lo mjita ke manje inkinga ke esenginayo iflop uyangihlokoloza lezi zinto lokho ezibhala lapha ku social media ngibiza ngephara indaba ngingasaphenduli ubezama ukungivusa okokuqala nginamali ngicela kubazali bami imali yokuthenga iglue yabo into esingiphatha kakhulu ukuthi uthe ngingamthuki but uye oseqalayo ukungithuka lakho uyangazi nginomndeni awakayikhiphi distract uthe asingabafaka azangabakhiphi ngingabafaka abalokhuzana nginama in fact nginama VN la ngizonizwisa mase ngingasashutha because angifuni kube ngathi ngibitchnik so ngilokhuzane like lezi zinto ezisho ethi ngingathuka imndeni but yena already sebafakile ukuthi abazali bami bangithengele iglue yonke leyo nto yiphara what and kumina sengithanda ukuyibuka lento ukuthi labantu laba baningi abangaka respond why kuyimina ngedwa alokho emjova kanje shuthi kahle yini mina nomuntu ademdinga kakhulu and labo bangena mfethu ku social media uDanken abantu balinde uDanken thawe ma jeez hayi uyangijova lo muntu uyangijova hayi bakhiphe laba abanye mabekhipha futhi ayikanyiwa sekuthiwa kulinde uDanken and into omele uyazi lama distract mayiphuma qala wakhipha uba uKO KO mayikhipha uKO washaya ngeSKO kamnandi yena fika uQuest washaya ngeSquest unga expect ukuthi nami ngizoshaya ngeSKO neSquest ngizoshaya ngeskuva sefika leskuva lesakithi wena ubhizi uthi ngiyiphara lapha elokhuzaneni ku social media ngibhema iglue ngenza ini athi sikhombi ngibe yilona ke leli phara leli khona uzolizwa iphara uthi njalo angithi usukushiye wena usuqalile wangithuka uyazi ukuthi nginomfazi nginomndeni uthi uthini ngathi uthe wena singafakwa imndeni wena usuyifakile already imndeni yabo so ngathi hayi lo ngomkhombisa ngiyayiqinisa le district yayizothamba mfethu yayithambile ngayiqinisa ngaqala ke ngabhala ke mangibhala ngathi sengifuna ukushaya lezi zinto lezi ezobuveza lo para show ukuthi ke nanti ke iphara lento ezozala enhlizweni because vele sengibaselekile yabo lento ezozala enhlizweni ngifuna ukuthi ngoba ngithi umncwabo ngiyayivala ngiyangcwaba ngifuna ukuthi azi ukuthi next time angaphinde lapha ngangiqeda ukuthi whether friendship or what anginandaba because njengamanje wena already like indlela osungihlokoloza ngayo like ku social media shothi kahle imini umuntu adumlindela awuthi ngikukhombise ke so like ngiyibhala vele ngiyibhala ngeenga kanti vele kunanezinto engizaziyo ezikhulunywa amajita close so sengithatha nazo lezi zinto lezi ngifuna ukuthi ngiyazi mangiyikhipha izomenza ingqondo ihamba casuka anyanye kakhulu yabo ingakho kwagcina ubona sekuquest afana bekhulube beshaya istatement uthi hayi idladla mina ngalidayisa angithi wenza kamabomu ufuna umuntu uthi aze aphenduke ingane akhiphe nezinto angafanele ayikhiphe isuke simcontrola ke lapha idistrict uthola ukuthi usefuna ukuprove yonke into ngiyona into engifuna uyenza ukuthi ngifuna ukuthi aphambane because sometimes kulento ye-rap fanele umuntu umfundisi isifundo ukuze azocabanga kaningi ngelinye ilanga because the reason why mhlambe kuyena
mayethi game le if kuyi-game yini ungabala umngane wakho omkhulu uSakwe because igame why kube nabantu abatargetayo no-MT bonke labantu wena ubala shuthi abantu owacela iy'ngoma kubona shuthi bangazenza kahle usuthi uyadlala kodwa futhi ekugcineni uyadlala kanjani so leyo nto ayiyenza isense musu kuluma uphephethe isho wena ukuthi mfethu nangicika mfethu angizange nikwenze ukuthi nokuthi ungaxolisi yabo sekufanele awukwazi wena uzofika ungishaye ngempama mase mina expect nami ngizobuyisa impama ngizothatha i-blocks mangithatha i-blocks ngizolwa ngendlela engilwa ngayo ngishaye ngayo yona indlela engenza ngayo kuze ngiyinqobe lento okufanele ngilwe ngale ndlela engilwa ngayo and I'm sure like baningi abaziyo manje no kuzomela ucabange kabili mawuzoyo kudis udani because i-diss track vele usuke umuntu uyamhlambalaza yabo it's a pity ukuthi ngathi mase sengibuka yayisisingenwe ama-fans abantu abangayi-understand i-hip hop bakhala ngokuthi hayi uyamthuka abantu lapha mawuthi uyabheka yazi akunanhlamba mfethu akunanhlamba laphayana amagama nje mancane kwashile esiZulu yazi and another thing engicabanga ukuthi thina siyibonanga esasithwa ama-diss track ukuthi kunama-underlining factors vela ngemuva yabo le ndaba yokuthi wayeposta eziphala kanjani asiyazi thina leyo nto even ngasikhathi sengiyikhiphile i-diss track yami seyiphumile wakhipha i-poster ekhona imina uQuesta uKO noCasper bonke labantu baphethe imbuzi mina ngiphethe inkukhu athi anginayo imali yokuthenga imbuzi bazoxolisa ke so yabo ukuthi lo muntu wayekanjani kumina wena umncitshelani i-feature ngathi ngitshela iqiniso uBig Zulu wacela i-feature wathi nayi ingoma ngathi mina okay sharp so ishaya ingoma engikhuluma into engiyikhumbulayo so ishaya ingoma ngangingayelani kuBig Zulu lapha endlini konke sokwenza lezi zinto if nganginenkinga naye yabo shuthi yena into waba nenkinga kudala ngingazi mina so like wacela i-feature ngathi okay sizoyishaya I think kwaphela inyanga noma yini la kuthola ukuthi ubusy ma ubusy mfethu like ubusy akuchaza omunye umuntu wazi ukuthi mayengekho phambi kwakho ushuthi mayekuthumela into manje uzoyenza manje yabo ngoba ushuthi yena ngokukubona kwakho kwazi ukuthi awuhleli akekho busy yabo ngabuya mangibuya mfethu ngibuya sengithi Zulu le ngoma ngiyoyishaya namhlanje washo yena wathi hayi khulileka skuvu uthatha isikhathi eside sengifaka uKid X ngathi mina okay sharp ikhona ke ngikukhumbulayo yabona ke lokho sekusho phela kodwa ngiyaunderstand i-diss track ubuye u-add izinto kuze kuzoba mnandi yabo lokho ukuthi ngathi uyabanda abantu bana ngikwazi ngabe ngiyacabanga ethi inkabi ngicela sishaye ingoma lana basethi mina uyabantu bandapo hawu ngabe nginesibindi so kumina nami kwakukusha kumina so but mase sengiyibuka ngathi ngiyibuka so ushuthi uZulu yami lento yami offender wabona ngathi kushuthi yabo but nje ngikhuluma iqiniso hayi yena mfethu ngangeke mfethu ngimgabhi feature ngimazi from Brio wafika from la sasihlala khona yabo siyamazi nozayo shuthi yena wa expect ukuthi the time ecela i-feature ngiresponde manje yabo kanti ngeke kwenzeke kanjalo. So there's another ilokhunja la omunye futhi okunye la ukhona la cause mfethu this is a song uDali from the looks of things la kule ngoma le nayi lelo khuzani le yakhe nani nanisegod iselokhuzana edladleni lakho Big Zulu le lesi studio seSuquest ngisisho ukuthi this track ukuthi leso se reply sijabulile mfethu yonke into was before or after this la before this phela ngithi lethe ngisho ukuthi ngangaya kanjani ngize la phela le ngoma the time isiphuma angithi kwakufanele ngibe khona ngagcina iverse engaliva abantu babebone le clip le bethi hey yabona sesilinde iverse la Danny Ken wayikhiphe no KO emva kwama diss song usushayela iverse wena angizange lishaye iverse yagcina la kanje ngangisazoyinto ngisoyirecord yabo kwaphuma nje le clip abantu sebethi no siyilindile le ngoma but wathi seyikhipha emva kwama diss track eseyikhipha no KO yabo but nalokho akuyona inkinga vele. So do you think ikona konke lokho sekwenzekile will you ever mhlawumbe nina ngithola indlela ukuthi ni coexist nispanisane? Hayi mfethu angazi but mina into engayisho after lawa ma diss
uWiseman yabo Wiseman lo sibonele ukuzala umncube Wiseman shithi wayenza iThanksgiving le ubo ekuphi lapha Geniza lami not eNewcastle wasekuphi kambe Vryheid kanti uSimemile khona nami noBig Zulu lapha hayi yabona hayi masifika lapha ngizameke nami kuyozehlisa ngithi hey inkabi khamba wathi ungangithinti nje ungangithinti kwacaca ukuthi akafuni lutho nje ihlangane nami because vele wangiblocka yonke indawo after lapho kwacaca ukuthi akufuni lutho ehlangane nami namanje la usangiblockile into ekhulunga ukuthi akumina vele wasuwakhipha ingoma uyoqalile ngase yabo so kumina I don't think ukuthi mina ngahamba ngiyozehlisa ngazama ukuzehlisa wanqaba wangathi ngingamthinti nokumthinta so ekugcineni nami mfethu hey ngiwunomzana wekhaya nginomfazi ngeke ngihambe ngikhothamela amanye amadoda la ngikhona ngikaze ngifike ngaye ngafika uDuncan vele uDuncan ngisazoba uDuncan leyo yana someone who's been through lezinto zama beef nama diss track usudlule kuzona kakhulu manje ngicabanga ukuthi abantu bafisa ukwazi I want to get your view ukuthi ithini iview yakho ngale beef le ya Kendrick Lamar uDrake uJ Cole and ufila kanjani lento ukuthi uJ Cole waxolisa live stage but nje is something ongayenza wena le ukuxolisa ayi mfethu ukuthi lento yediss ihlukile mfethu khona abayiplanayo mase kuba khona abangayiplan yabo but i-diss engaplananga I don't think fanele kube khona ukuxolisa once waqala i-diss track wayibhala there's no need ukuthi uxolise yabo uyibhalelana into masophinde uyaxolisa kuyenza sense ukuthi to be honest angakayalaleli cabanga lawo ama-diss wabona nje ku social media kuyakhulunywa but ngizwile ukuthi uxolisile ngayibona i-video clip exolisa uJ Cole ngaba disappointed yabo because ibizwa mnandi ibizwa mnandi but I think uhlakaniphile la uKendrick Lamar mfethu uyighosting khona lento ayibonile ukuthi uthe mayibona kusho ukuthi because ngathi abantu bakhala ngokuthi idiss yakhe ngisho ngathi ayizange ibe lento adibelile abanye bebethi mhlambe bekusayi warning ukubona umuntu bawumthemba kalendlela ezogcina uthi hayi no kusemazi yabo uJ Cole khona imessage ade ihambisa lapha akabi i-diss track le kuyona ikhona eseza because uzokumthemba kakhulu but for me I think ubonile ukuthi I know akuhambanga kahle so akavele enze ngalendlela angaze alahlekelwe idignity yakhe yabo so but for mina ukuxolisa nami ngibone kuyi-low blow yabo especially nje uJ Cole mfethu indawo inhlezisa abantu hayi mina axolisa abhale ingoma angithi usuke exolisile kulo xolisa ku-social media hayi awukwazi ukuxolisa ku-social media uyakwazi ukuyidelete masuthi angaze ngisho leyo nto bhala ingoma angithi inkinga yakho mangidise engomeni masofuna xolisa ngayo ingoma kuze ubonakala because uzoxolisa la ku-social media but uyidelete lento ingoma izobe isakhona mayilalela omunye umuntu uzothi hawu wakudisa umuntu wathi kanje ngithi mina hayi waxolisa ethi ayikho leyo nto kanti ngcono waxolisa nansi ingoma yabo sakube kanjalo another thing sisakulezi ingoma engaze iphume mfethu iphi mfethu ilokhunja mfethu noMathemba mangibuka le video uNomathemba waphuma mfethu uNomathemba lona na-MT ivideo ivideo hayi no ivideo ayiphuma ivideo buka lama visuals mfethu engakashuthwa nanokushuthwa yabona nje mina kade ngangigileka uyabona nje engakashutha nokushuthi uyayibona lento lethi ine potential yokuthi uyayibona lento le kwalendo ngathi edithiwe kwayona nenja ayiboyinje edithiwe lana mfethu hey kwakumna ngikhumbuza yabona mfethu ukuthi nje mfethu bona ba clean yonke into mfethu kwakumnandi la mfethu uyabona awudingi nokuthi uzube khona uzobona ukuthi kwakumnandi la uyithathe play lekhuzani kwi-Facebook I got it on Facebook or YouTube shoot to YouTube abantu abadumile bahlala abantu abanje
Asandla bona abantu basuke besebenza bayakhokhelwa la ukuthi bakhokhela ukuzovela lapha. So bese kwenzakalani ngolokhu nje ngoNomathemba first Mfethu Nomathemba featuring u-MT no-Musicolic. So into eyenzakala la besifanele sishoot ivideo. So u-MT kwakufanele abe selokhuzane nabe kwivideo. So wathini angazi wayibanjwe yini kulo yabo wangafika usuku lokuqala kuba umuntu ozobhukhelwa ashuthe eseshutha ngelinye ilanga yabo. So emva kwesikhathi kuMakoya kuyamzama ukumthola akatholakali. Ifro yakhe ngathi babayisanenkinga ke lapho because sasimthola via because kunzima uMT ukumthola nje like kwakusasicontact ifro yakhe mase kuba yiyona ke emthola shoot ngathi noma ilesikhathi bengekho grand because ngesikhathi beze kuza lezi zinto zama divorce ngaleso sikhathi yasho naye ayimazi uhambe bani ama week engekho yabo ngengigcile lapho kakhulu but yathi ayimazi so sizame enye indlela yokumthola sikwazi ukumthola so into yagcina ilandela caca ukuthi yabona manje noma kuyahlutheka umoya yabo bese ukukhokhela ivideo bese kuzoshutha and kunama video vixen nje badubuka ayakhokhelwa kunokudla la kuno makeup artist yonke leyo nto le idladla le hirishiwe yonke leyo nto leyo mfethu so kwahluthuka imoya kuma ngazi bagcina bafikisana naphi noma Makoya mina ngikaze ngikhulume naye yabo so but wathi sesho yena wathi ke mayesho sengibone sexolisa emva ukuthi uMakoya ngazi khona into ayipostile ku social media wase sesho esethi angazi uyaxolisa kunabantu ababemthreatenisha befuna ukumbulala so bengekho right ngazi uma wayiluma ephephetha noma wayiqinisile ukuthi sinyamazi kuMT uhleze nezitori zakhe ngeke nami ngithi unamanga noma uqinisile but yena waxolisa but kumina ngakudlulisa because even though like emoyeni ngazange ngibe shapha ungcono umuntu othi ingoma asingayenzi noma athi hayi ngeke ngikwazi ukushoot ivideo kunomuntu ofike avuma ukuthi niwenze umsebenzi mase eyakulimaza ekugcineni because phela usulimala nama plans obunawo ngokuthi okay kulonyaka lokho ngifuna ukuqala mangithi ngithenga le moto le yabo mase yafika umuntu kule mali oyibekile ukuthekela imoto afika yihle understand asekumasheka ama plans wakho so ngalimala from noma kwete inkwalimala because ephaketheni like iya cost afethi video into ecost yashuthwa sashutha thina yabo amantombazane lawa ekhona akhokhela ukudla okuthengwayo bese kwadliwa yonke into uMT kuphela nje on TV dingaphumi ngoba kazange abe khona yabo so nesikhathi masihamba kusekunzima ukuthi ngithi okay kulungile ngoba usuxolisile akushuthe no sewudlulele phambili ngoba sowucabanga enye into so okay yini ke enye into engizoyenza sekunzima ukubuyela emuva yabo uthi asiqaleni sishutheni manje yabo so kwaba into enjalo nje but anginankinga mfethu because waxolisa ubafa waxolisa nakuMakoya but I think ukuthi yilokho ayekusho ukuthi wayengekho grand ngiyathemba ukuthi seku right yonke into sharp otherwise imjidambe talented yabo ukuthi nje babekade abantu befisa ukuthi sisenze ingoma naye sasiyenzile kwase kwaba khona ke lento ebakhona yabo especially besejingeni nayo nje no two combination ye no two so nje imali yale lokhu nje ngoba ngicathi ngeke sasipana manje ini Nomathemba hayi uyaspana because akhona ama radio sothi uyayidlala bani yabo cha sengikhuluma in terms of ama visuals sengaba mhlawumbe ithini ngalelo langa sijabulile sithi hayi mfethu hey asishutheni mfethu yabo but into eyinkingi ukuthi wena phela like into masosuyidlulizile ufuna ngathi ungaya phambili kunzinyana ukuthi ngibuye nje bade sibuka iIbera Go ngithi mina le ishazi why ama video angashuthwanga la kunzima ukuthi ungahamba uyoqala phansi ukuyishuthe yawo ileyo nto le into eyinkingi so another thing engifuna ukusikhuluma ngayo is about your acting nginja ukugcina nginja ukugcina ke so mina I was not surprised mangi ngikubona uactor because most yabantu ezwana nabo wise men uthusheleni yabo lo nto le most yalamajita nje futhi big up to lalamajita ase KZN are doing the most in to la Park TV yabo lo nto le
and nangalaphana phela mfethu lento le yaku-acting hey mawushaya isiZulu isikhathi esiningi usuke uyinyama into eziningi zidinga isiZulu yabo lento eshow lo wayeKenneth kwi-generation ezayo ungasazi isiZulu ayuzolamba lokhu nje yona nje mfethu hey so ngibona ischeme sakhe ngaphela sabona la impahla yeproposal leyani ukuthi le out ayihle acting out manisho ukuthi that's kubuhle ke acting kwi-proposal noma le sesithonile ukuthi lokhu nje nangu bakhona nawe babecula bayacula la sisipusha yona le ngoma leya eyangithanda lo ngithi ngifeatureishe bona iDelegers yazi baba umuntu acisha ajampise la uMakoya Makoya aqishwa wayimosha uJuicy ongikhila besizophela ngathi uthukile ukwenza I thought this was real ngempela mina yona mawuyibuka ireel until ubonisa ama details amancane mawuzowabamba nakhona sasibona ngoba sekuchazile ukuthi babedlala ngase siyabuka ukuthi hey mfethu buka lapho phezulu sekugcwele no segateway ugelo ba actor vele namfethu sokugelo ba mfethu ugelo ngibhale ngo-proposal kodwa la cha phela kangimaze kalela langa ngoba engafikanga nami namthola lapha khona le awusekthubani ngami sengikhohlele awuthubani nje ngibhale ngo-proposal gateway proposal because gama lakhe angikukhumbula uNiki gateway proposal uNiki uma wakhe kodwa lo muntu awusengishiye sekhuphele kanje akuyena but manje bengizosasimfonele manje akazi lo muzolokhu uzanga iDelegers ayihamba nawo la uyangakhona igcwele amafoni buka yabona yahitha lento ayihamba kanje strategy zasho buka uJuice bayahleka manje hlakana lelinye indiya ngithi sengiyahamba elinye indiya ngihlakana nalo ngiyema parking sengiyahamba yabo ngizenze ngathi umuntu vele odiniwe ithi don't worry bro don't worry she doesn't deserve better yabo phela kufanele manje ngabe useyicimile from lapha so mina mfethu I was not surprised bese ngikubona uact after yonke lento lesathi uactor vele mfethu into zakhe lapho ukuthi manje ilokhu let's talk about Big Noon. I think this was your biggest angazi ngathini ngegama lesingisi kodwa ngicabanga sekwa-actor before not real because like bengithola nje lawo masinyana uthola ukuthi because kwi-Ring of Lies lesayishayela i-theme song ngathola ilokhuzane nje isiniya ukuthi ngizoperforma futhi nginguDuncan la ngiperforma khona noNak ewubuzo because i-Ring of Lies banginika i-role yabuzo ngakufanele ngibe ubuzo kathiwa ngenza ama-audition kwasho ukuthi ubuzo efanele acule i-R&B mina ngiyarappa so ngayishweba kanjalo yathola uNak Music so bathi kodwa kulungile asenzeni ingoma uDuncan nobuzo so kwafanele soperforma leyo ngoma ngayiperforma but as uDuncan nakuzalo futhi ngaphinde ngathola la khona uSibu esizomsayina esecula sizomsayina kuyimina noPrinciple nalo baba weBlack Mambazo yabo so lapho nakhona nguDuncan so i-role ekube nje ilokhuzane engiyitholile benkulu like bekuyi-first engathi engayibiza nge-first acting gig yona leya ku-Big Noon Little Heist because lapha nginanegama lakho mancane yabo ngine-script yabo like ngiyi-part of i-crew ka-Big Noon so how does it happen konke lokhu bakucasta kanjani for ama-audition ufika kanjani lapho sesikubamba school sekuNetflix man indlela ende but ngizoyenza ibe short because mase kuthiwa ngiyakuchazela khumbula khona ilokhuzane lento ekuchazela ngomtshito wasekhaya angazi uma benginixoxela nina yini
lakho ukuthi la wafika khona ngephupho wathi bengixoxela hayi bengixoxela ya so into eyenzeka okay ngeke ngixoxe komjito wasekhaya but into eyenzeka ngafonelwa uThulani owaziwa njengoThulani ube uThulani kuzali umqoqi kwi-The Wife ngafonelwa uyena kwathi Skuva mfethu kune movie engikuyona esizoyishutha la ku Netflix mfethu yabo khona i-character eshodayo lana mfethu manje labo ngami labo engikhuluma nabo ukuthi ukhona umuntu engimaziyo mina mfethu engamhlala khaxa le character but aka-act yabo but uzokwazi ukuyishaya kuneshow so ngicela ungangiphoqi ngiyakucela ngithi mina hayi bafe yakwazi uku-acta mina mfethu uzofike ngenzeni la but hayi mfethu ngifuna nje ube uwena but kuphela ukuthi i-action comedy yabo but le character uwena yabo labo ngami la mfethu bafuna uzoshaya ama-audition ngithi ukhohlwa-ke khona lama-audition ngizoshaya ama-audition phambi kongami bangihleke ningihleke la ngiqhaqhazele ngishaya uvala athi no mfethu yabo mfethu uzoyishaya lento ngiyakucela Skuva yabo ngithi mina khohlwa bra wami yabo ngoba usukhuluma ama-audition hayi mfethu awuzama abanye athi no Skuva mfethu basi bacela iy'thombe zakho bamthumele athi mfethu laba ngami la bethathu yiyona ngqo la ifunayo umancane mfethu wena uyena ngqo nale image yabo okotoyi zonke lezi zinto ngithi mina hayi fana nathi bathi-ke mfethu sigcina wenza ama-audition ngefoni yabo uyidlalela endlini ngithi mina hayi mfethu-ke mfethu asithumele i-script mayithumele i-script ngisifunde angifonele Nick wena uzoba usibanibani laphana athola umuntu ozohamba ushuthe naye lento le angitshela ukuthi uthola udongo lomhlophe ibe landscape nje kanjani uthola umuntu yabo uzokhuluma naye lezi zinto mawukuthi kanjani ungaya nakuSiniphiwe uMajozi asho uSibulo ozala umtshela kuguide akusize yabo ngiyibuke lento le sisendleleni lapho mfethu sikwi-Afro Tour siya East London I think sase East London sikwi-Afro Tour ebhasini mina uZako uMakoya uJuicy ubabani noma uCosta yabo kodwa kwakunamabhasi awu-2 because kwakuyi-Afro yonke omunye hhayi amabhasi bengaze becanga amabhasi lapho ama-V class so awu-12 and like so ngimtshela uZako unayo into kanje athi uzakithathe Uzako isosha-ke bakukhona into enemali ithatha nje bona phambili athi thathe yabo ngoba ade ngiyeqa lento le mfethu cabanga lesi sipani siqhamuka ngendlela mfethu efani ngokuthi ubhuti wami ufike ngephupho wathi angihambe ngimvakashele emathuneni wafika nje ngephupho kwangathi umuntu ongiphelezela wathi hayi sengiyajika la lalela kufike phela uzongivakashela ethuneni ngivuke ngifonele oledi ngilitshele lithi hayi kuzomela sihambeni siyombheka masifika siyafika ithuna lakhe kanti selinesihlahla so salicenta laba right kwathiwa ngikhulume naye ngoba ufikile ngephupho usho ukuthi ubefuna ngizobona ithuna likho right ngikhulume so ngakhuluma ngacela nezinto ukuthi ulethe yonke into nenemali so lento sibuya la ukuthi lento ngoba sekufona after 2 days lo mjito sengifuna ukuthi kunirole kanje siyabuya ingqondo hey mhlambe bethu nansi-ke lento le mhlambe phela lo mjito sebuyisa iy'nhlanhla so ngicela-ke ngiyenza-ke lama-audition-ke sengiyawenza mhlambe ngempela ngoba mhlambe umjito wasekhaya sengibuyisela lezi iy'nhlanhla lezothi-ke ngiyenze lento le Zako ngishuthe mfethu kanje hhayi angishuthe uZako sidelete siphinde sishuthe sidelete sayi-right le ngiyithumela uma ngiyithumela futhi ngiyazi ukuthi ayikho vele lento sengiyenzela sengishawa nalo nembezo ukuthi ngikhulumile lapha ethuneni nomjito wasekhaya ukuthi akakuletha ukukhanya angithe nginike iy'pani ey'sharp yonke into mhlambe esinye sazo lezi but sengiyalahlela yabo hayi yabuye mfethu lo mjito uThulani athi hayi nigga bayayincanywa ngami la mfethu lelo khulana mfethu ngizawunamanga mfethu akayincanywa mfethu lapho East London ngesonto khona enye la siyovala khona e-East London kodwa sizolala sibuye Monday tshela uMakoya sengiyitholile le role le kuthiwa hayi shuthi lalela-ke salala la basiqeda ukushaya sishaya ibhasi sibuyele eThekwini wena ufike endlini uthathe iy'mpahla siyokushiya e-airport yabo hayi nangempela kwenzeke kanjalo ngo-6 ngase ngise-airport ngilele khona lapho ngilinde i-flight I think ayiwu-7 noma bani I think ayiwu-7 yeah but ngo-6 past 6 ngase ngise-airport
hayi mfethu ngihambe ngiyafika nakhona saduma utshwala engqondweni script ngisifunde sonke njengoba sinjalo istory angakayi-understand lento ukuthi mina fanele ngifunde iphathi yamancane bana ngifunde iscript sonke ngasifunda ngifunda lokhu ngiyasiphinda ngisiqala phansi kuyaphuzwa la indlela ngiphuza ke yabo hayi mangifika ngale bangilande ke maseke ngiyathathwa ke ngiya kwi-set uma ulokhuzana uMandy ngiya kwi-set nginoka iplug mfethu nala ebhanoyini benginuka iplug ngihleli phakathi cabanga komunye ungabi la neNdiya la nginuka iplug mfethu kodwa ke athi buye ngizumeke ngiyabezwa ukuthi bayacomplain la hayi mangifika ngale bangwelcome kahle mina kuphela umuntu ke futhi ababengakamazi wonke lawa amanye because i-crew nama-characters wonke ayiseboniwe ngakubabe bene-meeting ngayizolo yabo ngomgqibelo kwakhulunywa kuthiwa lona-ke uSpanibani kwakuyimini umuntu wayeselindiwe hayi mangilenda lapha ngiyafika athi mancane sawufikile ngibona uSylvester la uPopeye lo Popeye nespinashi ngibona lo mjito uDaniel lo kumuvango kwakufanele kube khona noZola 7 angazi futhi manje lokhu lingafiki angazi ukwenzakalani so ngiyabona ngempela ukuthi nayo lento ungamlake-ke ma-makeup athi sokhe mancane na indlu yakho la ibhaliwe mancane la ushintsha khona ngena la mawufuna ukuphuma ngithe nazi izinto ze-acting phela hayi yinjake kunovalo lapho ngazi nokuthi kuzokwenzani la mfethu hey ngitshela ukuthi kwathi sekushuthwa-ke ngisini yokuqala ngikhona manje kodwa ngizosho ukuthi we Jesu uvalo ukuthi gugu sengigqokile yabo baqale bengikhombisa impahla zami kuthiwa nazi impahla happy ngibatshela ngihappy mase ngiyakhomba ukuthi hayi lokhu nalokhu angikuthandi ngicela uku-add lokhu nalokhu because bathi angibe free ngi-add nje ngathi mina ngifuna ibaleke kakhulu ku-image yami banginika le shandisi yabo leyo umkhishini ejwayele ukugqoka usikhokho lo wetrompisi ebrown ngathi mina okay sharp but manje babe ngifakisa yona ney'mbadada ngathi ngeke ikulunga angiyona ilokhuzani image yami ayirepresent amabhince irepresent umjito wasekhaya so ngicela i-All Star or iChuck Taylor or bangitholela iChuck Taylor ngacela nesihlilingi bahluleka ukusithola ke ngacela i-Afrocom ebovu uKotoyi nga-eda nje ukuthi kube nobuskuva yabo hayi kwaba njalo kwaba right ke yonke into ngagqoka ngaba sharp maningi ama-attire uyakhonjiswa mhlawumbe uba nama-attire of5 i-character ohlukile so ukhombe la right uyawathanda leyo ufuna ukuyishaya nani ngenza zonke nje lezo zinto ngalungisa then kwaqala ke sekuyoshuthwa lapha qale ngiyabuka ukuthi inkosi yami ngenhlanhla nto lisuku lokuqala ngikhuluma angazi angithi mina ukuthi ngifunde yonke nje kushuthwa nje kanje yabo hayi ngenhlanhla kanti angishuthi ngalelo langa but the time lo mjito iboss yethu uPutsuni unekhuluma ngisuke ngikhona la eceleni so that's why ngikhona namhlanje sethi ngoba kushuthwa leyo set leyo scene leyo so from lapho nigalami la engafundi i-acting ngalelo langa ngangibuka yonke into because sengibonile ukuthi angikhulumi sengitshela ukuthi wena mancane awukhuluma kuphela ukhona la yabo so kwase ngifunda yonke into abayenza angithi bayenza phambi kwami ngibabone mabedideka ngibabone sengiyasibuka nescript ukuthi la usekhuluma lokhu usesho lokhu ngiyabona ngafunda lapho ukuthi lento kanje kodwa kusakhona uvalo ngasaphuma ke iscript intambama sesiyahamba ukuthi sangakusasa kuzobe kanjani ngiyabona ngiyakhuluma ngitshele lo mjito Thulani because bengihlala naye Thulani athi akho le ngizokusiza la endlini hayi sipractice ke endlini sengibuya ngakusasa kahle ngiyayishaya ngaflow ngezwe sekubnandi ngagcina sengijwayela until elinye ilanga ke leli langa lapha kuleli langa kwakufanele iveza ama-emotions ngishaya ngathi ngizosala ngedwa igang isheshe iqede ukushutha lapha kuyenzeka uthola ukuthi omunye uyaqeda ngo-10 ekuseni omunye aqede ngo-10 ebusuku omunye aqede ngo-1 intatha yabo kuya ngesini yakho ukuthi njani ngalela la nganginebhadi ke ayidinga mina ngedwa yabo sebeqedile la bayahamba and ibona ade bebuye bengiguide bengisize kwezinye izinto yabo skuva la ngathi ungayishaya abasekho ke sele lo ngami la lapho director nalaba be-makeup yabo nalaba benza itiye yabo no driver ke laba abathatha i-crew ngisele bona sekulindwe mina angishizelisanga kanje i-acting ama-emotions bra kufanele ngithi ngibonakala ikhamera iza kanje lapha iyezithi yababona futhi ukuthi labantu be-makeup athi sebebaselekile bafuna ukuphuma mina lo ngiyiphinda lento kuthiwa ngehlisa umoya futhi angazi ngehlisa umoya kangakanani ne-mic la manje ukuthi uvala
ku so fanele bengilinde ngize ngehle kahle Wona mic iyakhala nje. angithi le mic lesuka ikhupha umsindo uma nikhuluma khona imic abayifake bangaphakathi la Yeah. so kuze kufike kube yilema kanje mase kuphinde kube khona ezoba kuwena nje la bese ezimpahleni lema ukhuluma kuze into yakhe izophuma so manje iyezwakala i-heartbeat kuyona kulo ngoba yabo nje belalele kanje ya uyayizwa uvala ngithi manje ama-emotions la kuthiwa manje ngeke kushuthe-ke kuthiwa i-heartbeat yakhe enkulu so mfethu bayakhala ukuthi no kuzomele aqale ehlise umoya ngoba i-heartbeat ishaya kakhulu lapho director mfethu uyabona ukuthi hayi ngathi useyayisola ukuthi besimsaphi lo muntu ume kanje mfethu yokho laba be-makeup bagoqa izandla yabona banikina amakhanda so ila ngabona khona ukuthi no i-acting mfethu sifanele sibahloniphe labantu abashaya i-acting iyasidinga isikole yabo ungasitshela ukuthi wena into ongasuke uyenze kulula uma usuyibuka yenzeka but umsebenzi behind the scene mkhulu kakhulu because even now ama-director nalaba aba-edithayo bayakwazi ukuthi ezinye izinto beyi-edithe bewagqiba amahlazo yabo iyona into engayifunda engayibona because khona izinto engizibona engathi ngathi angishayanga kahle but mase sengiyibuka because into enye isizayo ukuthi kushawa amasini amaningi sozophinda into eyodwa ila ekusiza khona mase ubothi yayinhleke yabo letho ukuthi enye kuqhamuka i-shot behind uthola ukuthi wena mhlawumbe ubuyibhedile ngale ndlela sikhathi ikhamera isangakwenza but bazoyikhava ngale scene le ezoqhamuka ngemuva and enye izinto khona abantu labanye abantu izinto zama-stunt ezinye ungangibona ngishaya i-backfold ngishaya ezinye izinto kanti bathola umuntu ozoba i-clone yakho la cause bazothola umuntu ofana nawe bamgqokise njengamo nama-dread bemfakisa ama-dread wena uzoqala usagijima njengathi ushaya i-backfold and then mase sekuphenduka sekuphenduka omunye umuntu nalezi zinto zama-fight benza njalo ubona uskuva waseshaya ukarate kanje la kanti hayi the time wena uzongibona ngisabheke ngaphambili mase i-back shot iqhamuka ngasikhathi la sengishaya lezi zinto sekuwomunye umuntu lo so kuningi into engiyifundile lapha so kwakumnandi but bekuyi-experience esharp kakhulu. So wena ngokwakho nje do you think usazoqhubeka ku-act? Definitely sure like uthando lidevelopekile emva kwaleya Big Nono le-Clay Heights because ngithola ulwazi ngaqala ngayithanda yabo ngayithanda ngafuna like because njengamanje sengihamba ama-class yabo because into emnandi ngayo like ma uthola i-Netflix international like lezi zinto like uyibuka noma yinini so khona abantu abazongena bebuke beyithande leya character yamancane aphinda afuna ukuthi yabo mfethu khona enye into engikufunela yona yabo and futhi kusangenzeka kuqhamuka i-part 2 and into emnandi angifanga khona yabo i-ghost bawufile entweni because iphela sibaleka vele seseqile sidisappear sivele sadisappear yabo so ngenzeka u-part 2 uqhamuka usangabuya nje showcase mfethu ayikunani mfethu mbeni vele nje kwezinto imbalekele lento ukuthi abafana belo bethi niyabavalela yabona nje yawo siphethe ikey ezegame ikuphatha kanjani ukuthi abantu bathi ulo Duncan nozako nje basivalela nje nah bro to be honest anginandaba yabo yazi ngobani induba nendaba nayo kakhulu mawazi ukuthi uyayenza akekho umuntu kaNkulunkulu ngeke umvalele umuntu yabo umuntu mase isikhathi sakhe phela abantu bazivalela bona mase bethi bayavalela angeke mina mfethu mawenza into embi kumina mase expect ukuthi ngizokwenza izinto ezinhle like mangithi ngeke ngenza izinto ezinhle chaza ukuthi kuzofika mawufika uPhiri ngifuna ukubhuka mfethu uPhiri wena khona izinto awayikhuluma wayeseyangimazi leyo muntu so ikona kuvale ngingakwenza yabo kufika umuntu ethi mfethu ngifuna ukubhuka uLokhuzana umshizi wangibhedela kuba umshizi bekangibhedelile ngiyakwazi mshizi mfethu khona ibooking la but ukuvale ngakwenzi lokho umuntu engingazwani naye but ngeke vele kusuke ngivalela umuntu engingamazi ngimvala kanjani nanokuthi ukuvalela umuntu shuthi ngimkhulu ngaleyo ndlela sibakhulu ngale ndlela sinoza ukuthi sikwazi ukuvala yonke into ongenzeki lutho empilweni yakho bese wena mfethu ababelieve kanjalo amajita afike yise ahlulwe impilo mase efuna ukuphoint abantu ukuthi awukwazi ukuhamba unyathela wonke umuntu mase uzitshela ukuthi izinto zakho zizoba right nanokuthi if wenza izinto lakha abantu bayakubuka nawe i-behavior yakho akekho umuntu ofuna uku-associate nomuntu ozoba isixhanguxhangu noma nomuntu ongabaza abanye abantu yabo wena wakuzoba khona njalo ukuthi wena uyavalela intwana mina ziyangixaka mfethu
sikuvalela kanjani uzakwe kunama hip hop shows awenzayo kanje alokhuzana yazijika yithini hayi bafuna ukukhothanyelwa lezi intwana ngoba beyiqoqa nje bayayigoqa bafuna ukubhayitha bafuna lokho like aba appreciate abantu especially la eThekwini mfethu mina uzakwe sengamtshela kakhulu ngathi zakwe inhliziyo yakho yinde kakhulu yabo labantu ngelinye ilanga basazophinda bakukhulume ngoba bahlezi benza uzakwe ukuthi ayithanda hip hop kakhulu more than anything so yonke into ayenzayo yenzela amajidi mina mfana kube mina ngile nhlobo le mina anginandaba ukuthi uyangizonda ngiyakuthi umbhedo lo ngeke ngiyenze leyo nto le yabo uzakwe uyakwazi ukubekezelela into yabo intwana zaseThekwini ziyisa zikuzondela ukuthi uphumelele zibona ukuthi shoot nazo kufanele ayiphumelele zikuzondela ukuthi mfethu mhlambe mfethu mawuba open ukhuluma unomona uyavalela fanele zona ube yilento ezifunwa yizona if ungayishaya ingoma nomuntu nomona uyasaba uzokudla zinaleyo mentality and ezikasi rap and ikasi rap kuhlungu ukuthi bayakhohlwa iakusasiyona into ongathemba kuyona but uzakwe uyazama kona lento ukuthi azama ukuthi iqhubeke ibuye ilokho kunokuthi bahloniphe uzakwa ngisho ukuthi abamthandazele belokho nephathi abamhloniphe lento ayenzayo bazehlise bahambe nangu mfethu uMadola uzoba grand manje nangu MD uzoba grand uMadola hayi ukuthi naye wafana nabo abanye waqala wacisha wabhayiza wakwangidisa wasitshela impela futhi washo ukuthi waxolisa and wachaza ukuthi kwakuyi misunderstanding uyakhuluma nomunye umuntu ke kwasho ukuthi hayi nomunye umuntu wakhuluma nomaster chithi bavumelana ngelo bavumelana ngefeature yabo which I think UK Master angangixolela umngane wami I think UK Master mhlambe mfethu umjito wamfakela inyuku wayishaya wayivala because mina ukhona umuntu akakhuluma ukuthi uphela ngamazwi uMadola ukhona umuntu akakhuluma ngami ngayo khona umjito ufuna ifeature umjito grand yabo kanjani yabo wangizwisa ukuthi angisayazi wangizwisa ngathi mina kale qale ngithi umuntu akalethi ingoma angizwise ngithi sharp hayi ubalo wathi hayi uzofaka inyuku but angazi noma uMadola noma ubani wathi ngathi mina okay ubala ziyaduma ifoni umthemba ikinking futhi lo muntu wayengashonga ukuthi ufuna iverse wathi ufuna noma oyebo baba bani lezo ngathi mina sharp ayikinking so I think angisho ukuthi uleyo part mhlawumbe yenye leyo mhlawumbe yomunye but engikukhumbula ukhona umuntu akakhuluma ngayo inkingi ukuthi mina ngiyazi imali I think bakhokhelana shothi uMaster ayishaya umngane wami ayishaya so mina ngiyazi mina sengiqhamuka ngiyagaxela ngenxa yokuthi phela shothi ifeature kwakufanele kube khona bili but ngamtshela ngathi anika ngoba waxolisa and nakhona ingoma ngayizwa ngoBoltin wangithumelela ingoma ngathi ubani uMadola wathi kwenzeka ukuthi nokuthi I think uMaster ngambuza ubani uSibanibani uyangidisa kodwa ngasatha ngokuthi sebebaningi abantu abangidisayo yabo ngangana kumina futhi mawungidisa ngivele ngibona ukuthi abantu abaningi bavele behalele lento eyenzeka kumina noNtsunami bavele bebona ukuthi bazosebenzisa yona bonke bafuna ukuthi uDanikeni awuzo respond kanti ngihlakaniphile ngiyakwazi ukubuza wethulela nje la yakhulume yedwa yabo because le nto umthina wayihlakaniphile yena wakufanele ayisebenzise kwakuyona breakthrough yakhe wahluleka ukuyispanisa so abantu babona leyo nto afuna ukuthi yabo lela chance ubekangilitholile othi nami ngiyosukela uDanikeni yabo ngizoyithola kanti hawo ithulele ngibuka so uMadola ke naye ngavele ngayibona ukuthi mhlawumbe abantu abakanjalo yabo into engayenza kodwa ngamtshela mntwana next time uboshaya research because lezi zinto zenzayo ngamtshela ingoma ayiboli awukwazi ukuzoxolisa uthi uyaxolisa uxolisa ukuyisho ngengoma lokho I think wayenza ke leyo nto and I'm glad ngathi uzosayina inkabi noma usayina inkabi nation angikho sure but ngiyacabanga because ngike ngizuzaka emayikhuluma phela angikhuluma indaba zabo zonkabi nation ngoba wachaza the last episode esikhiphile yakho Madola wachaza the reason akhipha ilokhunja uthini ngiyaxolisa I'm sorry Dankeni wangithumelela story wasithola sonke ukuthi kanganjalo 1.9 wakhe wangena ngicabanga 1.9 ngazi ngisho 100 manje mina bese engifuna ukwazi ukuthi ama-artist nje obefika la eKZN ehambe yakugoli ngiya-understand ukuthi walala ePaki igoli asavuka okay so amajita ahamba egoli
yini nina engathi ikwazi ukuthi kwi-hip hop, especially hip hop, because i-hip hop incane kahle kahle masikhuluma iqiniso kule genre esikuyona, ukuthi yini nina ekwazi wena especially ngathi nina sengajwayele kunibani ezakwendawo sengathi ne-group. So wena ungathi yini wena ekwazi ukuthi uhlale la eKZN kodwa still umaintain i-relevance? Yo, lo mbuzo omuhle man, umnandi. Mfethu, njengoba ngikutshelile mina yonke into yami from lapha ekulaleni ePaki nga-decide ukuthi i-recording deal izongithola ekhaya eThekwini. So kwenzeka kanjalo. Ngaba nenhlanhla nekhampani engasayinwa kuyona kuyisiphethu ne-Afrotainment eseThekwini. So from lapho igama lami ngalibuilda vele ngisekhaya eThekwini. So angizange ngibe segoli. So asisekho isidingo because ngisase-Afrotainment and kulesikhathi samanje akusafani nakudala ukuthi fanele kuye egoli. Usungaya for ukuthi yabo but once igama usulakhile usuyakwazi uyafonela bakutshele mfethu sekufaka iflight ukuthi sikudinga kwi-interview kanje. Akusafani nje isikhathi usaphanda wena obancengayo mfethu ngicela ukuza yabo la kanjani. So kumina like I think ngaba nenhlanhla ukuthi kwenzeka ngalendlela leyo ukuthi izinto zami eziningi zenzakala ngala eThekwini nekhampani engikuyona ngala eThekwini. So angeke kuyenze sense ukuthi ngishiye i-Afrotainment ngihambe ngiyele eJozi because kuyafanele izinto eziningi and kummusic-ke into abantu abangayazi ama-gig amakhulu lawa nemali enkulu ilawa la eKZN. Ilawa ngithi umasipala obani la seJozi lezi mawushaya iclub yabo ngeke uhambe uyohlala eGoli uphile ngeclub because fanele uphinde urente lapho uyacabanga. So wena shothi uzobuphilela irent. So but-ke iKZN yona like indawo yemali for ama-event like yabo njengoba kuyimanje kuyilezi zinto zamarally what ama-artist ayebulala imali yawo IFP obani like EFF ANC yabo like sishintsha wona. So I guess kudala like namanje iJozi lisanamandla mawuhlala khona zimaningi ama-opportunities but for mina kwaba easy because icompany iseThekwini kufana nayo iTira like mawubuza uTira ukuthi yini into emenza ukuthi because la eThekwini yona into ayakha wakhe igama lakhe la eThekwini. uTira nomuzi eJozi ifro yakhe ihlala eJozi nezingane but uhlala la yena because like igama ibrand la wayibranda la uyinkosi yaseThekwini. Mase kuthi uyahamba futhi la. So kunabantu vele abadaliwe ukuthi thothi wena hayi wena mfethu uzoba la into yakho kodwa ihambe yithi kanje. So last year 2023 sikubonile uhambe yakantombela. Madoda uyovela isiponono sakhe kahle usumnumzane. Yes. Usumnumzane kodwa manje uhlezi uDankeni engane na3 na5 izokubiza ngoDankeni. And because mfethu mangifike mfethu eMoria ngifike la yalo abanye baba kaEnzo base kuba qhamuka le khona lezi izintwana sothi uyayibona kuzoba holofa lapha. Short and candy hawe basasho ukuthi imali ubudanke short and candy but into egcina ufanele uyi-understand wawukhetha lo msebenzi. Abantu bayohlezi bekubiza ngegama noma kuthiwa umncane noma umdala bazokubiza ngaleli gama abakuhlonipha ngalo. So since mfethu ushadile from last year to this year. Ngakashadi but fanele ukuthi ngishadile. Fanele ushadile. So ifanele liphi igama right semele ngisebenzise? I think but ngokwesiZulu kuthiwa awubuza ukuthi like I think ngoda bathi ngokwesiZulu angithi ngiyenze konke kusuka usushadile because angithi naye ifro seyifaka iring ngoba usuka ufana nokuthi lento ifana nalabantu abasuke bevele beyopropose afaka iring kodwa ngakenziwa lutho. Leyo nto yenza umuntu umpropose mase sohambisile umfaka iring. So yona into engayenza. So mina sekuthi sibe kusuku lomshado but sengenzile la zonke izinto. Shuthi wedding yami be right ngisebenza. Because lo muntu oseshadile umnomzane mfethu and kwi-entertainment industry esengifisa ukwazi ukuthi from lo suku wahamba wakhokha wakwenza konke ukuthindisa ukuphethe kanjani umshado given that kwi-entertainment industry. Yo mfethu from ngiqala ngisahamba ngiyakhona ngahamba ubuzawoyo ubukhongo wabomnyanzi namthatha kancane ucebise wayomkhongo because no K Master waba umkhongo wakhe angazi no K Master kanti siyalokhuzana baba. K Master babqhutshwayo
Hayi lutho. Ubaqhutshwayo. Ubzekezeke. Usho ke uchaza ukuthini? Ubaqhutshwayo nawe uhamba uyena. Ubaqhutshwayo. Yeah. So yeah, mfethu no K Master uza ke wayewumkhongo wakhe angazi noma wayewumkhongo omdala but kumina wayewumkhongo omncane ngoba khona omunye ubaba wayekhona omngana ne-time. So yeah, mfethu emva lapha impilo kuba khona nomehluko mfethu ngoba umuntu mase usunomuntu wakhe umuntu wesifazane uyakwazi nokuguide ukwazi kodwa mawuthola umuntu oright yabo. Angeke ngi-advise abantu ukuthi bonke befune ukuba ukujaha ukuthi hey mfethu nangisibani usene-fro akuyona into nami ngangayijethi izokwenza into ezenzakalelayo uyakwazi futhi uqhamuka ey'ntombeni unazo ziningi ubona ukuthi yabona ke lo akafani nalaba yabo lo unengqondo and lo kanjani uyakwazi ukucabanga. So kumina from lapho sengithatha i-decision yokumthatha ngoba ngambona ukuthi yazi le ngane ikwazi ukwenza kanje mawuzoqhathanisa nalabo abanye and le ngane le angeke uyibone angisho ukuthi ngistinchi but angeke uyibone ukuhlupha ngemali kunalokho uyena ozokubheba right babe kunani upetrol ukhona bani yabo umuntu kanjalo la umuntu ongazile uDuncan but akekho akana ndaba nalo unalendaba yothanda nendaba nanokuthi imali uyisebenzisa kanjani indaba singenza ukuthi indaba singavula ukuthi and lo muntu lo ziphumela vele emndenini alright yabasokoli banezimali zawo. So indlela nanokuthi akasiyena umuntu othanda like ama-vibe bob club uyabona umuntu uhlukile yazi mangimyeka lo muntu lo nalothanda ayisajwayelekile uzoyitholaphi futhi lo understand. So lo muntu noma ishibizela ufuna okay usizohamba ngalelo langa akafuni nanokuthi ayihambele kama-event uzohamba mayishilo-ke kodwa ethi ngihamba nawe namhlanje yabo. So kumina la kwaba umuntu ohlukile kulamantombazane engangithandana bengiyisoka ngiyisoka uyazi naye ukuthi phela waqale intombi but wangishintsha ngabona ukuthi hayi no ngayi nasekhaya bamthanda i-time akelala ngitshela lithi no mfana uphi umantombela base sekhethwe nabazali hayi. So ngadecide ukumthatha nempilo yami yaqala yahleleka mase usunana nemfrona kunezinto ophinde ufanele uyigwemeke nokuzenza yabo. Thola ukuthi noma so rapper sometimes ufanele ubuye gade amagama ugade but yena phethu kuyangikhulula ukuthi kusuke usushawa wena nje ukuthi yabezinye izinto ngathi ungayikulo but otherwise ngihappy ngiphethe grand and ngiyacabanga ukuthi yonke into ethi izoba sharp and ungikhulisile as lo muntu enguyena manje I think kube ngekho empilweni yami ngabe mhlawumbe usikuva khona la dwanguzela khona because after like lezi zinto isiphethu like because isiphethu kwakufanele siyangilahla yabo wangilahla nje ungane udira wangiqoqa and then kwase kwaba khona naye. So ukuba khona kwakhe khona iziningi izinto azenza ngaqala ngazizwa ngiyimina yabo nje kuyimanje ngiyazizwa noma ngibhala ingoma la kuyena umuntu ofika eyilalela athi yabona baby le nalela ufana njengemanager yami. So yeah into kanjalo. So ngihappy nje mfethu ubusho njalo umbuzo ngikhuluma kangaka. So mina ngithi njengoba ukhalelwa izingane lapha zikubuka uperforma yena manje akakhe seyakubamba ngesincane nje uhamba nazo ayikho but uyazi unjani ke we blind unehlo like thothi intombazane angithi sebeyamazi thothi abanye khona abamaziyo like kwi-Facebook baqala becela ukushutha isithombe yabo. So omunye mhlawumbe uzovela qhamuke sebamba yabo abantu mabeyiphuzela awubona ngehlo buka ngehlo sisiyazi intombazane ukuthi ayisho akasathandi ke akakhulumi yena kakhulu kodwa unehlo unehlo masuke sebazi ukuthi nanokuthi abantu ke bayakuhlonipha uma bembona because khona abamazi bayakuhlonipha uma uhamba naye abafuni ukuphapha mase uyawazi amantombazane khona lawo kahle ezefuna ukususa vele uqhuba afuna ukubasela umuntu uthi hayibo phela sama-fans akhe indaba osihlinela ayithulele nje bukele. So into enjalo mfethu kuhle nathi yasikhuthaza nanokuthi nanemiyalelo yakho ukuthi ungavasani ushade mebebheke lokho ungalinge mfethu fanele izozenzakalela and sometimes akuthina sonke okuzokwenzeka khona uthola ukuthi akwenzeki ungafuni ukukuforce yabo. So enye into mfethu before nje sifike la kwincwadi yezona because
sishaya incwadi yezono njengamanje. Madoda. Engikufunayo mfethu. This is a toast to you. Kahle this is the thank you. Yes. For yonke into esusenzele yona siyi-KZN. Awusithelele yona. Wesigaba. This is a thank you for everything osusenzele yona siyi-KZN, for putting us on a map. Wasibuka kanje Esisho sithi qhubeka mfethu nako konke okwenzayo. Hawu mfethu ngiyabona. Ufaka idash khona sithi chess. Bese ngifakela nami idash. Ngifakela idash mfethu. Oh my God. Ayi right yakho. Hey yini leshandisi le? Ozone vodka. Yabo. Ozone vodka. Shaya toast yabona mfethu. Ngiyabonga Ozone vodka bafethu ukuthi ngizoshaya toast abafethu bengibonge mfethu. Thank you first for everything osenzele yona. Siyabonga. Yebo. Hayi. Thanda ukufudumala kakhulu. Uyaphinda noma hayi mase siqedile. Sosuke ngidakwe ngikhiphe nazo ezinye indaba. Mfethu, abantu badiniwe la ngaphandle. Yini manje? Badiniwe incwadi yezono. Bayakhala abantu ukuthi hey, iphumani lencwadi yezono. Indaba lomuntu asithembisa into ajika ngayenzi. Kwenzakalani mfethu? What's the delay? Ngiyaxolisa kubo bonke abantu mfethu abadiniwe abalindele incwadi yezono. Izophuma kodwa incwadi yezono abehlisa umoya. Ukuthi nami ngifuna ukuthi into mase sebeyithola bathola into right la bethola ukudla okufanele. Ngifake zonke izinongo bethi mabedla baphinde be-enjoy yabo. Angifuni ukubanika ukudla okungavuthiwe kahle yabo. So that's why ngithatha isikhathi sami. But ngiyabathembisa ukuthi mase siphuma kuzobe kuyinto eqondile yabo. Eqondile le abayilindile ngeke ngiba disappoint. Nenye into kumele be-understand ukuthi umculo mawuwenza bethi awuvela urecord nje kuphela mase ingoma uyayibeka urecord enye uyibeke mase uyayikhipha. No, ufike uyirecord mase iphinde yamix yamasterishwa kuthathwe nama beat yamix okwenziwa yonke lento. So enye iprocess eyenzakalayo le ehambisa isikhathi. And sometimes unothenye usuyirecordile uthi usawufuna ifile ukuproduce usalahla sekufanele i-redo leyo ngoma. So I understand. So hayi ukuthi ngoba wena ungafuni ukuyikhipha khona ingqinamba ohlangabezana nazo. Hayi ukuthi uyibambe ngamabomu nje. No, now uyafuna iphuma. But manje khona inkinga isakhona. But June July ngiyabathembisa iyaphuma. Asilindele. Yeah. So hippie, what type of sound are you going for incwadi yezono? Because from ingoma engisayizwile most yazo ngazi ukuthi dila kakhulu ne-message. Yeah, because uyayizwa nayo ithi incwadi yezono. So ne-message eningi like nje. Incwadi yezono izogxila kakhulu ezonweni, abantu abafila guilty, abantu abaxolisayo, abantu abayenza amacala, abantu abonile, kube khona nothando ke nokujabula yabo. But izogxila kakhulu kulezo zinto lezo because kune message like ingakho ithi incwadi yezono yabo. Yeah. Storytelling uDuncan lo most yengoma istory. Yeah. That fits. So engifuna ukwazi mina ukuthi ama features akhona because so far engikwaziyo uzokulekelela. I'm not sure ukuthi akhona wonke. Ama rumors ngangikuzwayo. Ama cuties akhona. Obvious. Cha ngithi ngoba uyabala. Uhlahla Mhlongo poet ukhona. Asazi. I heard something, I'm not sure. U-Akhalishas somewhere ukhona. Ahora xoxa Akhalishas. Wona salute Akhalishas ubezoba khona but ngeke asaba khona. Khona ingoma ngizobafaka kuyimini noyena noAbdus. Akhalishas fethu angimkhulumi kabi ngoba date umuntu straightforward. Akhalishas fethu ngimthumela ingoma ayincane imtshela kunoAbdus kanje yathi hayi K-sharp ziyadu. Hayi sosha futhi likacucuze fethu. Hayi libuye nevesi eliblind bese hayi ngiyabona. Ayabuye isikuva fethu ke mina mfethu ngumuntu fethu ongakholelwa kulezi zinto lezi zokosambro yabo kanjani njalo. Yabo cela unginika noma 1000. Engithi mina bra wami ngizokunika 1000 kodwa
ngikunika lisuka kumina but ngifuna ukuthi uyithole nale mali le yakaSamla ngcono uyifake because inkulu kune-1,000. Yeah. Ngathi okay sharp ziyaduma uzonginika ngithi akhululeke uzobona ngami. Ngona lapho-ke ngathi uzobona ngami hayi mfana wayengifonela njalo ngithi ngizokunika Nick 1,000. Phela leli 1,000 ukhumbula ukuthi ngiyakupha. Yabo ngisazokufaka nalapha kuyiphesenti la kalokhuzana because ngifuna ulithola ngifuna ilanga usuyangikhuluma usuthi ngakunika 1,000 yabo. Hayi mfana ayicaca ukuthi lokho yangifonela ngizothi nika ngizokunika phela phethe imali kanti yini yabo ayigcina isithi phethe udlala ngami phethe phela sikuva i-energy yami like it's hayi ngoba ngathi sewufaka ama-energy nika indaba singavele siyeke yabo ngoba ufaka i-energy athi ngeke vele siyeke nginika imali ye-studio time yabo ngithi umalini imali ye-studio time yakhe ayisho mase ngithi ngicela unike lo mjida lo obekurekhoda ngikhulume nathi hayi lokhuzane ilo 500 i-studio time la 1,000 so okay sharp ngine-account yakho sha ngimnike mase ngiyamthi hayi sharp-ke awuthi yamfethu angeke ngisakudwadla-ke lokhuzane. So ngamtshela ngathi enye into nigga lami lento ngamtshela ngifuna ukukhuluma nje iqiniso ngazenza umuntu omuhle ngamtshela ngathi nigga yeka lezi zinto oyibhemayo ngoba ekugcineni hayi ngoba ufuna ukuyobhema lento ufuna ukuyibhema yabo. So kwaba into kanjalo so ngaphuma kuyena but ngimfisela inhlanhla ngaphatheka kabuhlungu ngangizimisela because ngathi mangiyibuka Abdus akhalisha sangifuna ukubahlanganisa. Ngiyacabanga something has never been done before but ke sometimes ezinye izinto zisuke zingalimazi yena zisuke mhlawumbe kuvikeleka kuwena ukuthi bekunezinto ade izoba yinkinga la mhlawumbe ingoma esikhona kungcono isheshe yavela inkinga. Mina iphutha inkinga yami inhliziyo yami incane ngiyashesha like inhliziyo yami yinhle but la ngicika khona hayi mfethu ngiyashesha ukuphuma kuyinto ufokofu ke mina hayi mfethu ufokofu yangibhedela mfethu because ngamtshela athi hayi fokofu mbani yangibhedela nganika lo mjida le mali ngathi nayo imali ngashaya screenshot uyitholile ngithi I think isikhona hala uyitholile ngathi cela ngangihluphike bafethu ngangibanika imali ye-studio time ye-studio time ingoma engeke ngiyisebenzise noyisebenzisa yabo ngo-5 clip ngafonela lo mjida ekuthiwa uDukes okuyena ngimthole ngayo akhalisha ngamchaza ngathi bafo disappointed out yenze kanje wathi ekhululeke ngizokhuluma naye ngathi mina mfethu uDukes umophulo wasifonela nawo lo khoza Yasibona. That's star though. Squadron star. Yeah, but ngiseve kanje ngangazi noma but shusho squad. So washo wathi nalamajita ahlala nawo I think yona uyena uyakwazi ukumcontrol ngathi no I think ubafu kuzomela bethu ayeke lezi zinto ayidlayo because iyona lesuku sikukhomba manje lokhuzana and ngathi enye into no chef wakwazama uchef uDanger kumlo ukuthetha uzama kumenza ukuthi amsithathe lapha yana wamthengela ifoni uthi akwazi ukuthi bahlangana ngayo bayiphonse yabo. But ke mfethu ekugcineni la ukuthi athola usizo nabantu abahlala naye bengafuni ukumsebenzisa ukuthi akhalishasi abathatha out mabemncanywa mfethu bamkhombisa indlela egrand yabo behambe bemyisa athola usizo. Asibuyele la kulezi ezipositive yazi ibhlungu le ndaba yayikuhlungu nakumina. Asibuyele lezi ezipositive incwadi yezona lama features ngisagese right noma ngisashobile ukuthi ama features like into eghost ayikho akukho wrong ile nto ngifuna ukisho kusazoyenziwa i-song album selection so kodwa labantu ababalile ngisenzile ingoma nabo yabo ukuthi angazi ukuthi impela ngifuna ukuqamba mangangazi bafisi yo inhlanhla abantu basekuthiwa ngikukhombisa like ukuthi nginama selection abangakala abhaliwe nginezinto elo zencwadi yezona awangamele uchoose between ingane zakho ukuthi izipho ithanda kakhulu. Album ngaqala ngayenza 2023 yabo album selection 2 mix mastered album songs album selection 1 yabo album yezona album like ngifike ngibuye ngikhiphe ezinye ngiyifake yabo izona zonke le ingoma engaka yabo lezi bengiyifaka mase kuthiwa nje ezibhaliwe like mase kuthiwa zona zonke nje esakhona kufanele ngikhethe kuzona. Ezinye angizazi ukuthi zingakuphi ezinye ngiyifaka kuningi mfethu so ngokwakho mfethu what are you trying to achieve ngale album le? For mina mfethu i-album like sengiyazi sesincane i-album mfethu like into engifuna ukuyi-achieve nje ukuthi mfethu ngifuna ukubuyisa uDuncan lo abantu abamaziyo sekuqaleni and ngiyazi ukuthi manje ama-album akusasiyona into edayisa kakhulu but ngifuna like
ukubuyisa leya respect ukuthi uDuncan uDuncan ngisasekhona ipeni likhona yabo but angilindele into enkulu ngifuna ukubuyisa isithunzi sami. So if you had to retire, angizange ukusebenzisa igama lokuthi noma ushona, but you have to stay away from game. Never ngibona. Okay, abantu sekuthiwa kodwa kukhona into ebengizenza mhlawumbe kunama-artist manje. Mase kuthiwa abantu bayakukhumbula. What is the one thing nje ufuna ukuthi makuthiwa uDuncan? So uDuncan kodwa kanjani? Yini into abantu ofuna bakukhumbule ngayo? Ngifuna bangikhumbule mfethu ngomculo wami ukuthi mfethu umculo wami une-message yakhe abaningi abantu abaphilisile. Thank you. Abafethu sifikile sahlala and you went inside the gallery of uDuncan. I hope I was not starstruck njalo. Went inside the gallery of uDuncan mfethu. I hope by the end of this episode seniyamazi ukuthi uDuncan kanjani bafethu. Duncan, thank you for honoring invite mfethu. Mina bafethu. Kuningi ngabe yakwenza kodwa udecide ukuthi ikona nje okunye kwakho lokufaka abakwenza. Sendaweni right. Bafethu siyabonga. Salute.